بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا نگوری آیا کسانو تا کہ بدل کرے غی نعمت اللہ تعالیٰ پا کفر سرام اور آکوس کرے خپل قوم لرا پا کور دا حلاکت کے جہنم یسلونہا وبئس القرار. چاہ جہنم نے داخلی ودیا غیتا اور بد زید آرام. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ. اجوکڑی دی اللہ تعالیٰ در شریکان عاقبت دارے چنو خلقم گمراہ کی داغد لارے. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اور تو مزی والے دا دنیا یقیناً ساسو ورگردی دلی اورتا. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. وعظم خاص بندگانو تا آکسان چی مانی راوڑے چی پابندی دی کئی دا مانزو خرس دی کئی دا ایمان نچی منور کڑے دیتا پٹوخ کارا مخی ددینا چرابشی اور وز نبی خرسول پاغی کیوں نبی دوستان فیدمن. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خاص اللہ غزات پیدا کری اسمان نوز مکان اراورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور استری باعثرا قسم قسم غلی ساسو دا فیدی دبارا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اچھلولی بخبل حکم سرا ستاسو فیدی دپارا کیشتے بدریاب دی دپارا چچلی بدریاب کی پا حکم داللہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اچھلولی بخبل حکم سرا ستاسو فیدی دپارا سندنا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اچلولی پخپل حکم ستاسو فیدی دپارا نورس حکمے چامیش روان دی پیو طریقہ. اچلولی پخپل حکم ستاسو فیدی دپارا اشفار. وآتاکم من کل ما سألتموم. اور درکڑے تاستا ہر غشی چتاسو تین غاڑے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. او کتا سو شمار الغاڑے دا اللہ دا نعمتنو نشے پورا کول شمار دا غیلرام. یقیناً انسان ناشکرہ خامخواہ ظلم کو ان کے اوڑے لوے کفر والدے.